Shubile bamxosha ukuya nokubuya uMgibe obekade ecela-ke ama-Blue Nation ukuthi-ke amkakise-ke umthandeni ukuthi athukwe adicelelwe phansi. Inxusa-ke le ndlamlenze-ke insizwa-ke yasemtubatuba-ke iphumela ubala-ke yahlanza-ke lonke-ke iqiniso-ke laphana-ke isho ukuthi-ke uMgibe-ke wamema omhla ka-1 nabanye abaningi ukuthi-ke acikule phansi umthandeni. Kodwa-ke bamshaya indiva ngoba bayamazi ukuthi-ke uyixoki. Nanto udaba awuyizwela khona lapho isiqiniseko SA Media-ke ulithokozele. Umgibe, yini inkinga yakho mfethu? Cela ungitshele mhlambe ekuyiyona inkinga yakho yini? Ungizondela ukuthi mina nganqaba ukuthi sihlanganyelele lo mbimbi lwakho osulenzile ngalesikhathi usubona ukuthi uvukela umbuso ngale kuma-Red Nation. Wanxenxa ukucela lapho uthi na hey asikusupporteni umuntu ufuna ukutshela indaba zabo usho umthandelo ufuna ukutshela indaba zakhe. Sasingenaphi lapho thina? Sihlanganaphi? Mina kokuqala nje ngingenaphi endabeni yophutho? Ungizondela ukuthi angikaze ngikhulume noma ngikwazi ukusupporta lesi sikeshi sakho lesoloko usidlala sophutho namasi esolidlala nomfana kaManqele. Ngingenaphi nalapho? Kungani wena masubona ukuthi inkinga ziyaxaka neqhoko zovelaphi uzosanganela mina le Biltong le? Uhlangana aphi nale nkulumo yami? Uma ngitshela lo mfana nobuso ngayihluzi lo Josh qiniseke imtshela indaba zakhe zokuthi akaphume eqhaweni, wena ungenaphi lapho? Yini le ehlupha kangaka wena? Uhlanganaphi nawe wena? Angithi uwe lo kwathi lokhu ubhizi uthi na ufuna ukuthi na sigijime ngikhulume nomhla ka-1 ukuthi sikwazi ukuthi siphushele lisobho lakho leli elibolile la le sikeshi sakho sophuthu namasi. Ahlanganaphi nalonto? Iphutha lethu lokuthi asasikusupport wathi uza ngapha athi ama-Blue Nation athi novo asingene lamanyala akho lawa owenzayo esikeshi. Ufuna itrend ebolile ngathi uma ngikhuza mina lo mfana nobuso onesispec le uthi usiqiniseko. Lo mfana lo nomzimba weGodzilla mangimkhuza wena uzongenelela uzothi manje mina ngikhulumele indoda. Befana ngikhulumele muphi umfazi? Umfazi kanti ukhuzani? Mangikhulumela yena umfazi. Ungazosibhedela wena Mgibe wena. Mgibe musa nje ukuthi nizama ukuthi nina inhliziyo zibhlungu lokho ngathi niyabonga senambongisa ukhuzani nginabe ningamfuni ngenxa ukuthi nani ufuna ukuhlabesa inhliziyo engaphesheya ngoba nakho sebekukhahlazile abafana bangaphesheya kuma-Red Nation. Usubuya ngapha usuwenza ngathi manje uyamncoma ukhuzani engawufocusa kule moto yakho le range le enehlale ngathi ibhala. Ungenaphi kule nkulumo yami le ngikhuluma nolokhuza mina nalo mfana lo onenzile ebusweni? Ungenaphi yini ekwenza ukuthi ungene khona? Engabe ufocusa kulezi igqoko zakho zovelaphi le. Mina ngazi ukuthi uthisha onjani, mina siqiniseke uthi uthisha lezi ngane eziphasa kanjani zifundiswa ilokhuza into ewabile kanje. Lezi ngane ziphasa kanjani ngiyayibuza namanje ukuthi ziyaphasa na? Ukuthi njalo uzongigiza lapha ngathi uhlala uphuza ishobhe lishisa ngaso sonke isikhathi. Ungazobheda mina la. Thina ngizokutshela iqiniso ngoba nangikwenqene Mgibe. Ungazizondi uzondela ukuthi fanele singene izinto zakhe singahlali. Asikudingi nakuma-Blue Nation asikufuni nje. Nakuma-Red Nation abakufuni. Hamba nje usangana usangana ugijimela lezi nkatha zakho lezo members uphume la.